بولتانا کردی جوریت نیوزی ور باش تماشاوان هجا و دست بیکا بولتانا مدوک هر جار ام هرن سرنوچه لکوبانی هیزن کردی دست برزگار کرنا گندان دکه و عبدالجبار العقیدی را دگهینه که هفکاریا پیشمرگان لدیجی تروری جبر نابه هر سه پارتیین جانا کسا بدور خستنا دبن پارا تف دمه دریوگره دا و پنج ثبات دوهاتیه جوینا کل داردخن و پارتیه یکتیه دموکراتا کرد جوه بنگاوه نرازیه امریکا چک با آوائه کی سربخانا ده هریما کردستانه و لموسل داعش بلاوکان سر شکستنا خواه بلاف دکه هیزن کردی لباجار کوبانی دست با آزاد کرنا گندن در دور وی باجاری کرنا و در 24 دمجمیرن بوری داجی هیزن کردی دو گند دست چکدارن داعش در خستن چافکانیه کی میدانی جباجار کوبانی را گیهاند که شب بوری شروانین کرد با آلیکاری هیزن پیشمرگه کردستان گند ممیت 1.2 کیلومتر لباشوری کوبانی دکوه آزاد کرن پشتی شر و پرچینی گران لگل چکدارن رخصتنا دولت اسلام یا رادیکال داعشه آزاد کرنا ممیت ده دمک دایا پشتی که گند ترمک جالی هیزن کردی و هاتا آزاد کرن وزارت برگانیه یا امریکا پنتاگون جالی خواه بلاف کربو که جسدی هفتی جکوبانی به دست هیزن کردی دایا اپراسیونا ریزگارکرنا گندوار کوبانی دست پیکر پشتی گند ترمیک و ممیت و دهندر 24 دمجماران دا گند گلمت و سیرانگاه سیران که به 8 کیلومتر لباشوری کوبانی دکوه هات ریزگارکرن جالی هیزن کردی و اوجی ده انجام شرکی گران که جدوه داران وستیایه و تانوها بردوام لگند مناز و مزرعت عبروش و ده انجام دا 4 جبرخانه چکدارن دولت اسلامی هاتن رو خاندن و هجمارک جوان هات کشتن لعلی دین لطاقه مکتل هیزن کردی زیانه که مزنگی هاد چکدارن دولت اسلامی و جسدی سج مکتل خستن بن کنترول خواه لعلی آموشگاه شریعه و طاقه سیدان و مزگفتاوی پشتی که او خستن بن کنترول خواه بر وطاقه کانیا کردان و چون لهرما چکسازی کل باکوری روجلاتی کوبانی دکوه توگین شمس الشمال پشتی پاقش کرنا بازار کسکایی طاقه صناعه ریزگار کرن و دهندر هفته و 10 ساعتان دا گلک کشتی چکدارن دولت اسلامی چیبون یک دناوان دا امیر بناوه ابو مریم التونسی و یه دنجی فرمانداره کی بناوه ابو حمید الدیری جبلی بدهان چکدارن کتر میوان دست هیزن کردی دانه روجا شمیه روجا که دولمند بو به تو باران کرنی جالی فروکین هفگرتنا ناف دولتی دا که 16 جاران کوبانی گندواره و تو باران کرن پرانیا و لسر گند گلمت و مناز کل باشوری روج آوای کوبانی دکوه سرکفتن هیزن کردی دما داوی دا هیچ کو جسدی نودی تخن بن کنترول خواه و تنه پارچاک جتاغا مکتله و تاغا کانیا عربان دست چکدارن اسلامی دا مایه وی تشتی هیچ که سروک کمیتا جیب جینر انور مسلم لسر رو پلا خوی فیسبوک بانگا خواه بشینه جبو کچو خورتان جبو تبلی رفع اسایش ببن جبو پاراستنا روشا اسایی لکوبانی ولاد بکر اورینت نیوز فرماندار یکینین پاراستنا گلیه پگه حقی کوبانی دیار کرد که حمله یا پاقش کرنا کوبانی ججتین داعش بردوام و گود که یا پگه گلک خال استراتژیک به دست خستنه کوبانی دست نیشا کرد که چته لبر پیشکتنین وان تبلیه بونه حقی کوبانی دا زانین که رازگار کرنا کوبانی به تمامی پر نزدیک بویه و شروانین یا پگه یا پجه لهمو انین سرکفتینه و پیشکتنین روزانه به دست دخن شروانین جبو رازگار کرنا کوبانی هر تشت دانین برچاوین خواه و اوی حتی رازگار کرنا کوبانی به تمامی ریا تکوشینه بشوپینن سرباز ارتش آزادی سوری لکوبانی عبدالجبار عقیدی هلواستا هریما کردستان و هیزن پیشمرگه لگل شورش سوری بلند نرخاند و گوت که او کارکی دیروکی دکن لدجی رخستنا داعشه عقیدی دیار کرد که او هیزن پیشمرگه لکوبانی پیشوازی دکن و اوان میوان گران دبینن لباخواه و پیشکتنا مزن آن پیشگیری مزن جواره دکن و هبونا وان لکوبانی دید دیروک داواره نوساندن وانی زمان که هفکاری پیشمرگان لگل شورش سوری جبیر نابه.
هین آلاوین چاپمنی راگیهاندن کوتا خاصیدن هاتیه رزگار کرن و هین پارچه ویدیو بلاف کرنه لگوری ج دیمن ویدیو تین خویا کرن کو پرانیه تاخی هاتیه ویران کرن و تی راگیهاندن کو فروکین هفگرتن ناو نتوی تاخ به تمامی آرمانش کریه. بله تماشاوان هجا بو زانیاری میتر امنها بیچن لسر سینوری کوبانی و ترکی و جبدرین چه گیهان ما ولات بکر لگل میا ولات ایوار باش چه پفشین نو آن چه روشین نو چه نوچه نو مزگینی نو رزگار کرنا گندان و روش هندر باجیر چاوایل باته هیا. بله برای عبدو تشرر بفشون طانوها بردوام لگنده بتایبەت لە گوندێ منازێ لە عالیە ڕۆژئاوا باشووری کۆبانێک و پشتی ڕێزگارکردنا هێزن کوردی لە گوندێ گولمت هەروەهاژی سەیرانگەها تێران و گوندێ مەمیت و هەروەهاژی گوندێ تەرمێک هێزن کوردی ئانا ئارمانجا وان گوندێ منازەیە و مەزرعەت عەبروشە و شەر و بەفچوون ji دۆهدا لێرانەوە سیانە پشتی ڕێزگارکردنا گوندێ مەگوتی بەلێ عەبدۆ او هێزن کوردی هەوڵ ددنک وەک خاکنیگاری لە عالیە باشوور ڕۆژ هەلا ئاڤای کۆبانێ وەک دەیشتێکێ هەیە و لە پێشتی وێ وەک وێ چیاکی تێ دەست پێ دکێ ji biraniya kaşê mişte nûrda ta digihê girê îzaê û ta tê sînorê Tirkiyê gundê wek dibê gundê Mezrat Ebrûş wek diyar kir gundê Minazê herwacî Memîd termîk divê wê de ne wek deştekê hêzên Kurdî dixwazin wê de kontrol bikin têkin bil kontrola xwe bi temamî şer û bevçûkan ha wek diyar kir wê de diqewimin li aliyê din li aliyê kaniya Kurdan bi taybet hêzên Kurdî li gel artêşa azad operasyonekê rabûn di berî du demê êjmaran da ku êrişî wargehê çekdarên dewleta îslamî kirin li gorî zaniyarên dest neketî ku çend çekdarên dewleta îslamî hatin kuştin ji aliyê xwe hêzên Kurdî di dema niha da orta bajêr nîvê bajêr bi taybet aliyê taxa seydan her wiha jî amojgeha şerî'a ku ana paqij dikin metirtînek ceman heye ku xanî ew hatibin wek dibê mayînkirin ji aliyê çekdarên dewleta îslamî ve piştî ku hêzên Kurdî ew kontrol kirin firokeyên hevgirtina navdewletî doh tenê dindirê 24 demêjmar de 16 caran Kobanê Tobaran kir tevahî wan li derdora Kobanê bû bi taybet li gundê Minazê her wiha jî gundê Gulmet li alîkî din ji vê sibêstan wiha 4 caran Kobanê Tobaran kiriye armanc kirin taxa Miktelê her wiha jî kaniya Kurdan. بله ولات تخوازم تشتى جدًا جبدر ناس بكم پشتی هاو خاص پیشکتن چل عالیه رجعوا و چل عالیه باشور تنه گرانیا داعش لعالیه رجعوا رجلات دمینه ولات کانیا عربان و کانیا مقتله قالوا او دافرين هنا كوتينا رزقار كرن ونهاجي روش بدري آرامه قالوا ولاتي فتقرن مالين خوا روشاوان شوايا بله عبدو وقت مشترى ديار كري براسي افتاغن هاتنا رزقار كرن زيانه كمزن لوان بيا تشكو تشكدار دولتا اسلامي خاني وآباهي وقت دي ماين كربون تقاندن هر وهاجي باندورا هري مزن فروكين هبقرتنا ناف دولتي كوج بهتري سي هايفان دا كوباني توباران دكا نيزيكي حزار جاري وقت دي فروكيان كوباني توباران كريا هگر كو حزار جار بي هر جاركي وقت دي آباهي كويرابو بي حزار آباهي دكا باندورا كمزن جهان بي أشكار بيج بطاغن قواتنا رزقار كرن جستدي حفتي حفا حشتي جتاغان هاتيه ويران كرن نجيك ولاتي لفقر براسي جبركو قالك جاران ترمي تشكدار دولتا اسلامي هند ويدا معنا ووقت بي هوف انغو حيوانات وقت بي تسريك هرواجي تشنديني افلاش وخواريه سيوري كوباني وتركي نتشكي هانما ولات بكر قالك سباس بوفا اغاهيان بله تماشاوان هجان بچن حسکه و پشتی راوستاندن الشر و هیزن یپگه و هیزن اسایشن خلا هجمارک ریبند لتاخان بلاف کرن و لفی بابتین و چگیهان مل حسکه لکولان و ریبندن اسایشان گریا و اف راپور جمره آمده کرد. سه روژن دجوار لباجار حسکه ده هفتیا بوریده درباس بون که شرکی به همپاج آلیه اسایشوی پگیوه لبرانبری رژیم هاد کرن نها و پشتی راوستاندنا شر هن پرستین کرن ما گلو آرمانجن رژیم جوی شری چبو او چی سدن بون گو شر هاد راوستاندن افشر هاد درخستن جبرگو رحتیگ الباجار چه ببو براتیک خور چه بود نابینا کرد و عرب آده جبروي كي هزين رجيم خصن في راحتيه هاني خراب بكن وانا شر سكنيه
ماجو ما شر ساكن جبرجو تعدا جبو نجي ملت ما جبو كس ضرر نبين يعني ام دبينن شر جبي في زرار ناد يعني ددما شوپاندنا روشا ميداني و پشتي راوستاندنا شر لحسكي ام راستي گلك دسكفتين يپگي هاتن و لگور افسركي اسايشت دورين گود كنترولا يپگي و اسايشان دا اون كنظام ريشي مكرن ماجي برطاني ما شر كرمه وفافالي يپگي بهفره ما نقطه واني اساسي جوان سندن حاجه سوق حاجه صباخ حاجه خشمان قسمي شمالي حازي طير دوارة صناعة أفقش بنت شكامة مدرسة وحدة عربية أفقش بنت شكامة دي دهفديتنا كده بشرفانة كي يبقيرا تكسكيركو أو دسكفتين قود دسمدنا تجار أم جدس خبر نادن فايرو أز المدرسة وحدة عربية مش دسبيك دي من في مدرسيني و دوه بير سقنال كدركت كنو مدرسة مجلس مشروعي كتينا دستي شتاد ورجيم دي أتشري نراسته ورجيم با أنكا أو هناك جروب تبلافية شيتكرن جبوا فيها ويجي فان في نقطة واب نقطة هنا مجلس خبر نادن دهمان مجارده كسكي عرب جو أوجي أندامي أسايشية ديار كر جو جلك نافند وريبند الرجيمي نهاد بن كنترولا مدنا بعد الانتهاء من عمليات پشتی بداوی هاتنا شر دنافبرا مو رژیمه ده ام وک اسایش و با الیکاریا یپکی من ناوندا باکوریا اسایشا رژیمه بدست خست ونها گلک ریبندن رژیمه دبن کنترولا مدایا وبالاخير استولينا على المخفر الشمالي وعادة الامن والامان الى المنطقة دیاره گو پیلان رژیمه جوی شری او بونگو آستانا کوکیان دنافبرا پیک هاتین کرد و عرب ده زیده بکه و لگور اندامین یپگه و اسایشه تی خویا کرن گو سدما سرکه جراوستاندنا شر او بوگو آرامی لباجر وگره جباجار حسکه با اورینت نیوز همان جزیری شر حسکه ولاتینا چار کرن کو جمال خاکوش بر ببن و پشتی راوستاندنا شر ایدی ولاتی به ترس ودگرن مال نخواه نوچه گیهانه مال حسکه روشا و گراندنا ولاتیان شوپاند و افرا پرجمه راملک لدرجه سيرو جانج شرو پفچون دجوار لباجار حسكي دناف براي پگه و اسایشان جاليه کیوا و رژیم و ملیشین خو جاليه کیدن و درکت هوله او ج انجام تو برانه هوانه جاليه رژیم و خلکن باجر به تایبت جنو زاروک نچارمان گو کوچ بر ببن لنها و پشتی راوستاندنا شر و آرامی باجر ملت لمالین خو ودگره روجني پرگران سر ملت مرد درباس بون تفي جرانيه وفي استنجيه ملتي ما البرخدا يبجي اسايشا ما وملت جي بشجرتيا ويجر نك ملت دركتن بتريوان زاروك وبيرك بون لبرانيا ملت دجي خدمه وايرورو ملت فتجره جي واري خو و آرامیک پر خوشهایی ددما گوشر بردوام بو و پشتی تو بارانه هند ورین گود بن کنترول رژیم ده ملیشین هزن بروانیان اجتماعی گلک مالن سویلان تالان کرن و هر وها گلک دکان جالیوان و راستی دزی و تالان کرن هاتن هن دورين قدمون قدرار كنترول رجيم دابون اف هزم بناف مقنعينا هن مال طالان كرن ودزدريج مالي خلقي كرن ليد هرمي كردات شكي وساشين بوش برغو هردم اسايش ويبقى وهوال حمي وملت تبدي شيار بون وباراسنا خود كرن راس هناك ملت دركتن نسبات كيم بوجا وزاروك وبيرك دركتن وجين دركتن وبيرو كال دركتن فقط خورت وحممان وباراسنا خود كرن دماغو ارامي شي وحركز بغاريا مال اخو وقت خویا کرن جدوه و آرامی لباجر و گریا او تفگرا ملت لکولانان دست بیکر تا کو او کسین کوچبری دورندن ببون نها لمالین خواه دگرن شركي سينج بسينج اورتاوان يبقى ويبجي قومي قال لك ملتي ماشي لجيج توب نظام بعث ليكت كوتشبر بو لبشتي في افشر يا سكني ملتي ماني جيج حري شرلي دجوار بو اراميك انا تشيبويه ملت هيدي لجي خو فدقري وام حياه صاغ بنجي ام بشتا الشرباني خو اسايش يبقى ويبجي برنادن
اف نجاره یکی یکو شر و پفچون لباجاری حسکه دقومن لی دوی شریده و لگور شوپاندن روشا میدانی دیاره کو رژیم با اوای کی هوانه ایریشن خالدیجی کردان دکر او تاغین کردان بتن راستی تو بارانه دهاتن لینها و پشتی راوستاندنا شهر آرامی بردوامه شباجاری حسکه با اورینت نیوز همان جزیری ل باجار درباسی نواندارا گیهاندن یا پگد داخویانیه که در ناو سه شهروان خو آشکار کرد یعنی که در شهر گند خربت دیب جیانا خوشدست دانه د داخویانی دهاتیه کوچتین داعش د دماکو حول دانه ایریشی دورین کردی بکن ترنبیل که ما انکری شاندن خالا شهروان کرد لگند خربت دیب یه بسر باجار درباسیه و د انجام دا سه شهروان یه پگد جیانا خوشدست دان و هر سه جی جپیکاتین عربن بله تماشاوان هجا بولتنا ما بردوامه لپشتی ناو برکی جیش الاسلام به فرمانداری زهران علوش صد موشیان به سر بارگه رژیم لشامه دبارینه وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزا للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام، قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا. لکوبانی هزن کردی دست به رزگار کردن گندان دکن و عبدالجبار عقیدی رادگهینه که هفکاری پیشمرگیان لدیجی تروریج بیرنابه. هر سه پارتیین جانه کسی بدور خستنی دبن پارا تف دمه دلیوگره دا و پنج ثبات دهاتی جوینه کلدار دخن و پارتی اکتی دموکراتا کرد جویه که نرازیه. امریکا چک به اوایی که سربخار ناده حریما کردستانی و لموسل داعش بلاوکان سر شکستنا خواه بلاف دکه. دوباره سلاو آلیین لیوگر سیاسی لسر وگراندن سه پارتیین سیاسیین کج آلی انجمن اجتماعی کرد سوریه انکسوا هاتبون دور خستن دناو رفین تفگر جواک دموکراتیک تف دمده لحف کرنه و هجمارا اندامین این هر آلیان یا اندام لیوگر سیاسی بو 15 کسان دا که هجمارا اندامین لیوگر سیاسی به تواهی به 36 اندام لسر وی که دی انکسا 15 ناوان بگره و تف دمه 15 ناوان بگره و جسدی 20 بمینه جه کسین سربخارا و هجمارا ناوان یا بتواهی 36 ناو بن تفگر جواکا دموکراتیک تف دمد داخویانیه که دا سپاسیا سروکتی حریما کردستان کر و تکز کر که هر دو آلیان لسر خالین گرینگ ده لحف کرنه و دست نشان کر که ده جیوینا یکمین آلی وگر سیاسی ده 15 سباتا ده 1015 لقام شلول دار بکوه. لسر همان بابته دا اندام انکس دلیوگر سیاسی دا اسماعیل حمیدیار کر که لیوگر سیاسی هاتا دانین و دوه بندن ریکفتن دهو که یندن ورن جیبجی کرن. همه تکز کر که دوه دزوترین دم دا بندندن این مجار ریوبری خسری و مجار هیزن لشگری ورن گنگشه کرن جبر که روش دخوازه بلز بندن ریکفتن دهو که بجیه ببن.
اندام نویزگاه سیاسی یا پارتی دموکرات کردستانی مصطفی اوسو راگیهاند که انا کسا ده سه نونارین دن بولی وگر سیاسی دست نشان بکه و هر سه پارتیین انا کسا هاتن عبدالخستن ده تبلی لیستای تفدامه دلی وگر ده ببن. سبارت به نوگر هر سه پارتیین درخستی ناوی رفن انا کسا اوسو جمال پارا کرد ستریت را راگیهاند که او یک پیوسته لحولیر ورا گوتو بیش کرن لی او یک نهاتیه بحث کرن. اوسو دو ماهی گوتنا خدا گوت که هیوی اوه که پیکانین ناوروکا هف پیمان دهوکا کرد پیوستیا یکتیه که پیک بینن. نونر پارتیا یکتیه دموکراتا کرد لحریما کردستان محمود محمد باوی صابر ده شروعه که دل سر روپلا خال سر فیسبوک راگیهاند که ناوی تو آلی به ناوی وان با آخفه یانجی وانج لیستیان دخه. نا باوی صابر د دو ماهی شروعه خود راگیهاند که اوه دو خویانیه که درخینن و هر کسی اوج انا کسی دور خستنه ده پوشمان ببن. هر وها گوت که او پارتیه که سرکنه ده انا کسی دا. ده همان مجاره ده اندام کمیته سیاسی یا پارتی یکتیه دموکراتا کرد لسوری مسلم شیخ حسن راگیهاند که جوینا لحول ره دبه گاوک پیروز و خادی باندوره که گرینگ ده دم آنها آهسته یارده. شیخ حسن جمال پرا کرست تردا دخویا کرن که پارتی وان رخصت ندایه تو آلیان که وانج لیسته درباسی ناو لیسته دن بکه و گوت که او اندامه که سرکنه دلی وگر سیاسی ده. بریارا روژا 26 27 28 چله هفدیتن ده ناوبرا ریجیم و رکبریه سوری ده به ناو فلاتمورا موسکو لبایتخت روسیه لدار بکوه. هف سروک پیدا صالح مسلم به مبستا تبلیبونا وان دانوستاندن درباری کریزا سوری و دبن سرپرشتی روسیه دا ده گیشت موسکو. موسکو ده 8 اندام ائتلاف سوری وک کسایتی و خواندنه. فلاتمورمه و ائتلاف وان کسین بریار دانه که تبلی وان دانوستاندنا نبن. لی بریاره که حکومت سوری و کسایت دسته هواهنگیه ین لهندر سوری ده فرم موسکو دا بشدار ببن. هفسروکا برای انجمنگل آروجاوی کردستان سینه محمد جوینه که دل دنیمارک راگیهاند که او دولتک کردی جبر هبونا پیکاته دن لروج آوا و به طیبتی لکانتون جزیره نخوازن لی او تن ریوبری خسری دخوازن. بله تماشاوان هجا بو گنگا شکرنا وان مجارن سیاسی آنها لگلمه جهولیره بریز نصرالدین ابراهیم سکرتر الپارتی. بریز نصرالدین تبخیر هاتی و بولتنه اتخوازم بری گیانش تناس بکم چل قاهره به دست ودا قومی و چه پیشکاتن نوچی بود؟ اسلام و ریز جحمو تماشاوان اوریانت دا جدینا یا کول قاهره هاتا دا منساندن جل سر دوزا مرکزا مصری یا تیکلین جدرها لا رسميها لا بيتر قبل وزارة خارجية نبغى واكي فيرميا بله ام دور انجي كسي خمو زين اوبوزيوني سوري ام حاضر بيبون وام برهمنا قلكي باش دركتن ما وقع ورقك ما حاضر كر لجبو يعني روشة سوري وتارسري ترسدريكي سوري سر بنقها جنيف بأنا جنيف هاي كمين أذ وثيقاها إذا تثبيته أنه عقدة جراكي يعني ميثاقها وطنية سوري كسوريا دولتك ديمقراطية حديث من جنبه وحقوق نتوي حمو نتوي سوري دا هيك ده وسوريا دعواتي سر أساسي لمركز إداري بله برز نصر الدين تخازن الفدرة تشتكيتن اشتناس بكم دوسايا كردي لقاهرة هاتا جنگا شكرن تأكيد يكش برنسين بنجهيبو ويك خالي دجي ما في حمونة توا تيدا ذي وثيقها ذي ورقها يكوب نافي بنا قاهرة
جبو سوري بين التثبيت هو بله ما كوميتك جيازده كساجي تشيكر او كوميتا ويا تحضيرية يا جبو جريدانا كونداكي مجتمعي سرانسي سوريا واوجي درك الداوية ازارا بيدا لفايتقطع مصر طاهرة وردا مزراندل جدينة تحددجي وزير خارجية درغة تشيبو يا مصري بله برز نصر الدین متخصص بتایبەتی لەسەر دۆسەیە کوردیش تا ناس بکرە ئەگەر کو تشتێک لەوە دەری هاتە گەنگەشەکردن بتایبەت دۆسەیە کوردی دۆزا کوردی لە سووری خالين بأساسينا سركينا يعني ضمان حقوق حمو قوميات تكاريج كرامات جمرة شنكي شرفا بكي او خال چه هاتن گەنگەشەکردن برز نصر الدین او يعني يكش ارمانجا وام وكا اوبوزيسيون حمو اليه خو حاضر بكن جبو تشار سرنا دريت سوري باواكي تفاوضي جبو ذيك وثيقه حتى ثاني بله تصورة أولي جبو دستورة سوريا بشروج ميثاقا وطني أوجي ظهر دا إنه سوريا ويرك ديمقراطية إنه جنبه مدني دي حولاتي ناس وأركي خدا وكهن وضمان حقوق حمو قومياتك وتسوري بهذه بله برز نصر الدين تخزم البدري هنكي تشتكي دنش تناس بكران بچن مجارة كدن مجارة لبقرة سياسي وتراجعاندن نهاكو البارتي بويا بشك لبقرة سياسية بش تفدما قالوا هالواسطة لبيا كي تشيا ونرازينا وهين تش بلان هنا وتش بيشروجة تشي ببن ضمن برنامج او ضمن تلفزيون يعني بروباغندا رشكرني تشتكي شرمة وقتها اتفاقك فيروز وكيار ريكستنا دهوت كذبي وإيروجي وقتاك أو علوزي تشيبون شارع سريك جيرها تدي فرح كرنا أندامي لبقى سياسي وحتى توشش هنا جبا ليدر وبرسياري تاكين كردي تخوازن تم ناكوكيا كلامها بخلت الشيء حركات كردية نهي الدلخشي والدرحتين جملتين كرد كردي أذكرهم سيرفين نفتشترى بيجم بوثيقة وهاتي أم ذكرني أم وقت في بارتي لغير سياسي هاتي تصديق كرن أم نبنا به هرسي برسياري نواب هاتي تصديق كرن أم جيج آلي ديفجي أو قرارات ناري خصني نه قانوني نه شرعي وديستي كاري مع وزبعدا أنا كسي درخص يعني شيء انقلاب كرن أنا كسي درخصن بيجن أو قريان قرار نه شرعية أم هي أندام وأندامنا سركي ودام زرن أنا كسي نجبر كي أم هيد كان بله برز نصر الدین ببور نجبو کورتونا دمه جهولیر سکرتریال پارتی برز نصر الدین ابراهیم گلک سپاس بو باش دریاوه سکرتر گشتی هزن پیشمرگیان لهریما کردستان دیار کرد که امریکا هزن تایبت جه پیشمرگیان را ناشینه لیتنه هین آلیکارین لشگری بو روبرو کرنا چتین داعش هاتنشاندن جبار یاور آماجه بو یکی کرد که هفکاری هفگرتنا ناونتوی و به سروکتی امریکا هیشت که پشتا رخصتنا داعش ورشکناندن و نها هزن پیشمرگه تین پرورده کرن با آلیکاری سربازین امریکی و آلیکارین لشگری تنشاندن دریا حکومت ناوندی لبغداد مالپرن نزیکی جرخستنا دولت اسلامی رادیکال داعش بلاوکک براوا کرنه و تیدا به اشکره لشکستنا همبری پیشمرگه کردستان مکرتین به بلاوکا فرمی داعش دا هاتیه گو پیشمرگه جماورن مسلمان لباجار موسل بمباران دیکه هر وها داعش دبه بلاوکه دا جی دبیجه که هزن پیشمرگه کردستان چکین کیمایی ین امریکی بکار آنینه و وها دبیجه که ایواره ایرو دا پیشمرگه دست به بمباران موسل به غاز جعره یا امریکی کرنه او یکمین جاره که داعش جسکستنا خواه لهمبری هزن پیشمرگه کردستان مکرته
پشتی بلاوبونا وینین پیغمبر اسلام ین کاریکاتور لگل کووارا شارل ابدو ی فرانسی ایرو لآمده نیزکی 7,000 کرد لحفکون بون و بیک شرمزاد کرن. به و خواندنه که جکوملا حیث کرنین پیغمبر لآمده نیزکی 7,000 ولاتین کرد کون بون و بلاوبونا وینین پیغمبر اسلام ین لکاریکاتوری لگل کووارا شارل ابدو شرمزاد کرن و گلک تابلوی نویسکی به زمان انگلیزی و کردی هاتن هلدان. لگوری آگاهیان شوادن هنرمند نافدار آجیهانی انجلا جولی گیشته حول رو ایرو دانه سبه جی چو باجار دهوکه. هاتنا و جاره انجلا جولی به کردستان دوری را گیهاندنه بو لبریاره که ایرو دانه ایوار لدهوکه جوینه که چپمنی لدار بخه. جولی نونره طیبت آکومکاریا بلند پنابر نتوین یک بویه و مها ایلونا یا سال 2012 جی هاتبو کردستانه و او جی بو دیتنا پنابرین رجاوه کردستانه لپشتی که وگریا امریکا را گیهاند که جبر برپرسند و دستگهن اولاهیه در فتاوه گلکی نبو که باش پنابرن ببینه لو ما هاتیه و جاره دوری را گیهاندنه بو. جیش الاسلام به سروکتی زهران علوش را گیهاند که 100 موشکن به سر بارگهن هیزن رژیم و لشامه بایتخت آویتنه. لگوری چالکوانن اپراسیون براندن شامه به موشیان در دور دمجمیر دو نیورو دست پی کربون و دورن مالکی، برامکا، گمرک و ناوند اولکاری نیزی وزارت زانایاری و باجار زانینگه آرمانش کرن. هر وها موشک گیهان در دور 7 بحرات، کولان عابد، تاخا مزه، شیخ سعد و میدان محافظه آنگو میدان پاریزگه چالکوان را گیهاند که آگره کی نزدیکی بنزین خانه لعباسین وکت. هفدم چالکوان را گیهاند که ترنبیلن لحاورچین برای خودان دورن کتن موشیان جهی لخواه رژیم غوطا رجلات و به طیبتی دوما بمبا باران کرن. هر وها لشامه فیتیکین آگاهداری آنگو سفارت الانذار هاتن وکتن. لشامه موشکن هاونه بسرتاخا زبلطانی دا کتن و دا انجام دا 3 سویلان جیانا خواهش دست دان و 16 دن بریندار کتن بگو جدار وان موشکان وراناس کرن. هر وحال میدان تحریر و تاخا عباسین دا موشکن هاونه لور کتن و دا انجام اوه هجمارک جی سویلان بریندار کتن و گلک زیان مادی چیبون. لدرعای التاخا شیخ مسکین ارتش آزاد ریبندا دلی و باخچه شباط یک کتیبه ایران کنترل کرن و دروجا بوریدل در دورا باجار سانمین ارتش آزاد نف ففچون تند باخچه اسحالیه کنترل کرن. هر وها مالپرن رژیم دانخویانی کرن که 2 افسرن و د ففچونن لگندوار درعای ده هاتن کشتن. لگندوار ادلبیل تاخا مصطومه ارتش آزاد کمینه که ده رزک رژیم آرمانج کرد و ده انجام اوه ده افسرک رژیم بریندار کت و 4 دن هاتن کشتن. جالی خواه جبت نصر را گیهاند که اوه ده 2 کمینانده لگند تلسلمو و در دورا گند حمیدیه 20 لشکرن رژیم کشتن. هر وها فروکین رژیم باجار خانشخون و باجاروک جزارین به برمیل انتقینار آرمانج کرن و ده انجام ده 10 سویلان جیان خواهش دست دان و هنن دن بریندار کتن. لگندوار حمصه هزن رژیم باجاروک سعن و باجاروک حول بموشکان آرمانج کرن و ده انجام ده هجمارک جی سویلان جیان خواهش دستان. هر وحال تاخا کم و جبورین پفچون تند ناورا ارتش آزاد و هزن رژیم ده رودان. دهمان دمه ده لگند قبو و قرمس ارتش آزاد برگه رژیم بموشکن هاون آرمانج کرن. بلندبونا آستا شر و ویران ولاتینا چار کرن کج سوریه برون و دریندن جخراوکن و کوشبر ببن تبی که کوشبری وان راستی مرنشته. دشر گول سوریه گوبری 4 سالان و دقومه گلک جولاتین سوری دخوازن گو درکوین در وی ولات آن برای خوددن کامپان آن جی برای خوددن گمین مرنه او پرسگریک آمازن اوا دروین قاچاغن. هر وها هر کوچبره کی کرد دوی 1500 تا 5000 یورویی بده داگو پاسپورت که سخت درخینه او دناو برا 800 تا 1000 یورویی ددن داگو لسرگمیه که درباسی قبرصی ببن. هفدم او پشتی گو کوچبرین سوری درباسی قبرصی دبن او مرنه بچاوی خود بینن او دکارن هر تشتی بدن داگو جسرما و برچیبون جوالات قبرصی درکفن. او خو بگهین ولات اوروپی ین گوجیانه که سفید دن کوچبران و زاروکن وان
هر وسال ولات بلغاریا جی و د دما داویدا گلک ji koçberan bang li hawar çûna li saziyên mirovî yên cîhanî kirin ew jî sedema jiyana zehmet a goderbaz dikin di haman demê de gelek ji koçberên Kurd rastî rêxistinê ji hêla welatiyên Bulgarî vetên û hin koçberên Kurd ji ber vê sedemê di tirsê de dijîn her wiha di nav bahoz û serma gul welatê Bulgarya hin ji welatiyên Kurd ji serma jiyana xwe ji dest dan ew jî sedema jiyana zehmet got di kampa de derbas dikin. Ajansa Frontex ya penaberan ragihand got derdora 8000 kesên Sûrî hewildan got sînora Yunan û Bulgarya derbas bikin. Ta got bigihên Ewropayê û hemê wan kesan pê kaxez û balgeh bûn. Ne ji bîrkirin got qajaxên vî karî roleke mezin di kuştin û wendabûna koçberan de dileyîzin. Lê Netîlafa Sûrî û Nealiyên Kurdî li Sûrî hewildan got çareyekê ji vî pirsgirêkê re bibînin. Tenê ew li darxistina civînan û derxistina daxuyaniyan mijûlin. Kiryarê zarokan devan her sên salên borî de hatine guhertin û ber bi tundeteciyê ve diçe û gelek lîstekên xerab di jiyana zarokan da hatine dîtin. Agahiyên bêtir li ser rewşa zarokan devan salên borî de rapora pê de. Şoreşa Sûrî bandora xwe li civakê kiriya nemaza li jiyana zarokan. Di destpêka şoreşa aştiyane de piraniya zarokan li gel mezinan piştgdarî di xwepêşandana de dikirin. Hin ji wan bûne dengbêjên xwepêşandana, yên din dirûşm û stranên şoreşî mînarengekî ji lîstikê bikartanîn. Ez destpêka şoreşê ve derketime ser tombêlê û min şîara digotin û min dixwest ez bime wek qaşûş û derkeme ser muzaherat. Piştî şoreşa aştiyana bi aliyê cigdarî veçû û raştina çekan di civakê de belav bû. Kiryarê zaroka jî hatine guhartin. Bêtir bi aliyê tund û tujiyê ve diçe. Çêtirîn lêstik li cem zarokên girkêlegê bûya avakirina rêbendan li kolan û taxên bajar. Em ji dibistana xwe tên em hestara xwe dikin ji bo milatê xwe û ji bo Daeş nekevê di vir de got kete vir de em ê rabin ejne tifinga xwe em ê şerê wa bikin em dixwazin milatê me bibe yek û em dixwazin em şer bikin. Hêvî û omîda van zarokan ne tenê lêstika. Armanca wan bibne çekdar û şervan di qadê cengê de şer bikin. از حوالی خو آمازون بینم شنا شد مدرسه خواهد هاتن محدد خود دانین ام نخوازم کس بکوید گرگه تا وکا داعش وکا نظام امال کس بکوید گرگه تا دیمنن تندوتوجیه کل سر تلویزیون و کانال ازمانی دردکوین باندورا خواه لگوهارتنا کریار زاروکان دکی جبرکن بون و قلسبونا سازیه جواکی اکو گهدانه لپارسنا زاروکان دکن زاروکتیا زاروکان دمترسینه دمایا جبر تنبونا کوملو سازیه نکو گهدانه للمافی زاروکا و گشپیدانه باید کن ارکو استباره متوایا کومل زاروکه خو خودی در کفن تا گم کاربن جواگا که زانستی و دموکراسی آوا بکنون وازاروکه سر کسایتی که سر بخورنا آوا کرن جبر همی بلگین مافی مروفا ایگو گریدای زاروکا و نابێ گۆت زارۆکە بخێبن باندۆرا سیاسەتێ و تند و توژی و ئەنفێدا ji ber û jî ev zarokê hat divê ta mezin bibin bi vîna xwe bi îrada xwe karibin rêkê ji xwe hilbijêrin û karibin xizmeta miletê xwe bikin. Ceng bi rawestandina dengê bombaya û guleyan disekinê lê bandora wê bi salan di civakê de dimînê nemaza dimêjiyê zarokan da ji lewra ji erkû stûbarê malbatan ku jîngeheke durist ji zarokê xwe re peyda bikin. Gulalyanî Orient News Girkêlegê. Li bajarê Urfayê rêxistina civaka sivîl çalakiyên xwe li dar xistin û tevî bi durxistina wan ji bajarê Kobanî 15 çalakvanan û di dirêjehiya 3 rojan ve workshopek vekirin. Nûçegîhanê me welatê Bekir li wir amade bû û ev rapor ji me re hazir kir. Çalakiyên civaka sivîl li Kobanê ku pêk tê ji gelek komele wek ya parêzeran endezyaran û mamostan û hin rêxistinên dîn û piştî rawestandina karê wan li Kobanê careke din li parêzgeha Şanlî Orfa dest bi çalakiyên xwe dikin û piştî workshopekî li ser elfesed û zelaliyê
ورکشۆپێکی دینێ هاتە vekkirin li ser plankirina استراتîjî û alavên pêşxistina rêxistinên civaka sîvîl. برنامج مال صار تخطيط الاستراتيجي وكيفية وضع خطط تنفيذية للمشاريع المستقبلية ورسم الرؤية والهدف أو رسالة للمنظمات المجتمع المدني في كوباني. سي مشروع ما تقديم كرن ياك التنمية البشرية ياك شفافية ياك شي السلم الأهلي. Vî workshopî sê rojan berdewam kir. Têda 15 çalak van fêrbûn ku çawa dikaribin projeyan pêşkêş bikin û bi taybet li ser geştpêdana civakê û dikaribin name û armanc ji wê projeyê ra derxin ji berî ku dest pê bikin. تنمية بشرية ما قدم كر ما جاء اللجان ضمن واد تشكرن تفعيل دور المجتمع المدني هدفي ما ضمن واد اللجان أو كرن لجنات يعني ما تشكرن صاروا ضمن واد ما مخطط صار تشكر حط Çalakvan fêrbûn li ser bingehên projeyan û her tiştê girîng ji plankirina pêşeroja civakê ra ji bo bihêsanî ji aliyê sîyorotîk ango nazarî biçin aliyê praktîk ango emelî. شروط تشيدبن جبوكو كوادرنا مختص بإعداد مشاريع تشيبن جهندر أم بفعاليات ما كواني كوكانبن ورشاد مشاريع إخوة يعني كمشاريع تقديم جهات ماني حبكن كوا مشاريع إخوة كانبن سر عرضه طبق بكن بري هابون يعني قال لك خورت حوالي ما مثلا دهات الفيدر كتدريب دبون وكوفات جرا ودر كي وين نكون بو فاتشتا نقل هندر كرا ونكون بو مشروعك يعني بخوا إعداد بكرا وتقديم بكرا جبركو يعني بشكل شخصي نكونه بكرا تێزانین ku ev çalakî bi miqatbûna navenda civaka sîvîl û demokratî CCSD û armanca wan ew e belavkirina prinsîpên sîvîliyên sereke di nava çalakvanan da ji bo dikaribin bi erkê xwarabin di Sûriyeda piştî nêzîkî 4 salan ji şer û kuştin û wêranbûn li welatê wan. Afirandina çalakvanan û kewadran ji bo dikaribin civakê bigihînin astekê ku Sûriya pêşeroj demokratî ava bikin ew dimîne hewildaneke û wê gelek astengî li pêş wan derkevin. Piştî çel salî ji zilm û zora rejîma Bees helbet wê nebihêsanî bigihînin wê civakê. Welat Bekir, Orient News ji parêzgeha Şalî Orfa. Di rojan berê li bajarê Serêkaniyê navenda Partiya Yeketiya Demokrata Kurdistana Sûriyê û bi helkefta derbasbûna sûnehemîn sal li ser ragihandina Komara Kurdistanê li Mihabadê semînarek berfireh hate darxistin. Her wiha di semînarê da nûnerên her du encûmenên Kurdî li bajêr û rewşenpîrên Kurd beşdar bûn. Di semînarê da helbestên netewî û pesendên pêşewa Qadî Mihemed hatin xwendin û wesayeta wî ya da wî hate nîşankiran. Di dawiya bultena me de dubara kirine sernûçe. Li Kobanî hêzin Kurdî dest bi rêzgarkirina gundan dikin û Abdulcebar el-Egîd diragihîne ku hevkariya pêşmergeyan li dijî terûra Daişê ji bîr nabe. Her sê partiyên ji ene kesê bi dûrketine dibin para tev demê di lêvegerê da û pêncê Sibatê dihatiye civînek eldar dixin û Partiya Yeketiya Demokrata Kurd ji vê pêngavê neraziye. Amerîka çek bi awayekî serbixwe dide Herêma Kurdistanê û li Mûsilê Daeş belavkirona li ser şikestina xwe belav dike. Belê temaşevanên hêja bultena me ya îro bi dawî hat heta sibah herşad û bextewar.